салом шунавандагони азиз, имрӯз душанбе 3 августи 2020 сол ва нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. хабаргузории ТАСС бо истинод ба манбаъҳои худ аз имконияти барқарор кардани парвозҳои мустақими байналмилалии Русия бо дигар кишварҳои Осиёи марказӣ ва муҳокимаи ин масъала дар сатҳи олӣ хабар дода буд. тавре бо истинод ба манбаъҳои худ ТАСС менависад, санаи таъиншудаи барқарории парвозҳои мустақими байналмилалӣ 11 август мебошад. ҳамзамон дар ин сана имкони дубораи парвозҳо бо ҳама кишварҳо ба назар гирифта мешавад. аммо то ба ҳолати имрӯз 3 августи 2020 сол аз ҷониби мақомоти расмии Русия ин масъала тамоман шарҳ дода нашудааст ва пешгӯиҳо низ дар ин самт сурат нагирифтаанд. як манбаи дигари ТАСС шарҳ додааст, ки ин масъала дар ҷаласаи охирини ситуди фаврӣ оид ба мубориза бо коронавирус дар Федератсияи Русия баррасӣ шудааст. бояд равшан кард, ки дар чанд ҳисороти ахири Вазорати корҳои хориҷӣ иттилоъ дода шуда буд, ки масъалаи барқарор кардани парвозҳо таҳлил ва баррасӣ карда мешаванд ва барқарории парвозҳои мустақими байналмилалӣ аз вазъи эпидемиологӣ вобаста хоҳад буд. дар ҳоли ҳозир Русия парвозҳои мустақими байналмилалиро танҳо бо Бритониёи Кабир, Туркия ва Танзания расман дубора оғоз кардааст. муовини раиси ҳукумати Русия Татьяна Голикова ҳамчунин шаҳр дода буд, ки парвозҳо бар асоси мутақобила дубора бо ин се кишвари дар боло зикр гардида барқарор карда шуданд. дар хусуси барқарории парвозҳои мустақими байналмилалӣ бо дигар кишварҳо аз ҷумла ҷумҳуриҳои Осиёи марказӣ чизе гуфта намешавад. хадамоти федералии амнияти Русия оид ба вилояти Владимирск аз ошкоршавӣ ва дастгир кардани як гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ хабар дод, ки ба ҷалби муҳоҷирати ғайриқонунӣ машғул буданд, менависад хабаргузории Россия дар вилояти Владимирск. дар хабар гуфта мешавад, ки гурӯҳи мазкур ба ҷалби муҳоҷирон аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил барои ғайриқонунӣ ва зуд соҳиб шудани шаҳрвандии Федератсияи Россия машғул буданд. гуфта мешавад, ки ҳамаи боздоштшудагон шаҳрвандони ҷумҳуриҳои Осиёи марказӣ мебошанд. тибқи маълумоти тафтишот, гумонбаршудагон ба муҳоҷирон дар бастани ақди никоҳи шартӣ бо шаҳрвандони Русия барои зуд дарёфт кардани шиносномаҳои Русия ва бо мақсади сода гирифтани иҷозати истиқомати муваққатӣ ё худ видножительства кӯмак карданд. аз соли 2016 то соли 2020 зиёда аз 100 шаҳрванди хориҷӣ ба ин тариқ бодобоши худро қонунӣ карданд, ки қисми зиёди онҳо аллакай шаҳрвандии Русияро доро мебошанд. бар зидди муҳоҷирони дастгиршуда чораҳои тасдиқкунӣ ва муайянсозӣ дар доираи парвандаи ҷиноятӣ идома дорад. таҳввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман мешунавед. тоҷикистон вазъи муомилот ва доду гирифти тарафҳои дигареро, ки ба иттиҳодии иқтисодии Евроосиё ворид шудаанд, омӯхта истодааст. танҳо пас аз омӯзиши дақиқ дар бораи ворид шудани кишвар ба ин иттиҳодия қарор қабул карда мешавад, гуфт вазири рушди иқтисод ва савдои ҷумҳурии Тоҷикистон Завқизода дар нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон. мо ҳоло танҳо таҳлилҳоро анҷом дода истодаем. бо дар назардошти таҷрибаи кишварҳои ҳамсоя мо ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфиро меомӯзем. қарор дар бораи ҳамроҳ шудан ба иттиҳодияи иқтисодии Евроосиё ҳанӯз қабул нашудааст, гуфтааст Завқизода. дар ҳамин ҳол сардори хадамоти гумруки ҷумҳурии Тоҷикистон Хуршед Каримзода дар нишасти матбуотӣ низ андешаҳои шахсии худро дар бораи ворид шудани Тоҷикистон ба ин созмон иброз дошта буд. пеш аз ба ягон ассотсиатсия ё иттифоқ дохил шудан, шумо бояд ҷанбаҳои мусбӣ ва манфиро бо диққат омӯзед. яке аз нуқтаҳои иттиҳодияи иқтисодии Евроосиё ин аст, ки воридот ва содироти молҳо байни кишварҳои узви иттиҳод аз пардохти боҷи гумрукӣ озод аст ва мо медонем, ки қисми зиёди буҷаи ҷумҳурии мо тавассути боҷи гумрукӣ пурра карда мешавад ва гум кардани ин манбаъ нодуруст аст. ба гуфтаи Хуршед Каримзода, иттиҳоди иқтисодии Евроосиё пеш аз ҳама иттифоқи иқтисодӣ мебошад, ки фаъолияти онро сохторҳои марбута аз ҷумла вазорати рушди иқтисод ва савдо меомӯзад.
احتمال وقت فرا رسد ضرورت پیدا شود و ما با این اتحادیه داخل شویم، اما حالا ما با همه کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا و اتحاد گمرکی روابط زیج داریم. تاکید کرده بود خورشید کریمزاده، سردار خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در نشست مطبوعاتی نهادی زیردست خود. از تاجیکستان به ازبکستان همسایه می رویم و خبرهای این ساعت روز را مستقیما ادامه می دهیم. در طول یک روز آخر تا به حالت 2 اوگوست سال جاری در ازبکستان 736 حالت نوی سرایت کرونا ویروس معین کرده شد. خبر می‌دهد دفتر مطبوعات وزارت تندرستی جمهوری ازبکستان. طبق اطلاع شماره عمومی مبتلایان و سرایت یافتگان از 25,000 نفر بیمار زیاد است. تا روز 2 اوگوست سال 2020 شماره حالت‌های سرایت کرونا ویروس در ازبکستان 25,040 نفر را در بر می‌گیرد. گفته شده است در خبر دفتر مطبوعات وزارت تندرستی جمهوری ازبکستان. در طی چند وقت اخیر بلندترین شماره سرایت‌یابی در یک روز 1 اوگوست به قید گرفته شده است که 746 نفر را فرا می‌گیرد. وزارت تندرستی ازبکستان در خبر مذکور علاوه کرده است که در دوام 24 ساعت اخیر در ازبکستان 6 حالت مرگ بیماران از کرونا ویروس به قید گرفته شده است. شماره عمومی قربانیان در این کشور به 149 نفر رسید. همزمان از آغاز پاندمی در این جمهوری 15299 شهروند از کرونا ویروس شفا یافتند. یادآور می‌شویم که در رابطه با خروج تکراری کرونا ویروس مقامات ازبکستان حالت قرنطینه را تا 15 اوگوست سال جاری تمدید کردند. از ازبکستان به افغانستان می رویم. بنا به اطلاع تلویزیون محلی تلونیوس، حکومت افغانستان 317 جنگجوی جنبش رادیکالی طالبان را از زندانهای ولایت پروان آزاد کرد. طبق معلومات شورای امنیت ملی افغانستان، شماره عمومی طالبان آزاد شده از ملی زندانها به 4917 نفر رسیده است. قید کرده می شود که حکومت افغانستان نیت دارد 51,000 جنگجوی گروه رادیکالی طالبان را آزاد کند. آزادی اعضایان این گروه رادیکالی از جانب مقامات افغانستان در دایره سازشنامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان در آخر ماه فوریه سال روان به امضا رسیده بود صورت می‌گیرد. سازشنامه خروج نیروهای خارجی را از خاک افغانستان و آغاز مکالمه بین الافغانی را پس از معامله درباره مبادله محبوسان پیش بینی می‌کند. در افغانستان برخورد قواهای حربی دولتی و گروه جنگجویان طالبان طی چند سال باز ادامه دارد. اینچنین در خاک افغانستان تاثیر تشکیلات تروریستی دولت اسلامی افزایش یافته است. نیروهای ملی دفاع و امنیت جمهوری اسلامی افغانستان در سراسر این کشور عملیات مشترک ضد تروریستی را بر ضد این گروه‌های خودخوانده تروریستی و اکستریمیستی که هدفشان ناآرامی جامعه و سرنگون کنی ساخت دموکراتی و کنستیتوسیونی دولت‌داری میباشد پیش میبرند. و در آخر نشر خبری نظر نیز به امریکا میکنیم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اعلامیه اندازی سال 2019 را نشر کرد. در اعلامیه گفته می شود که دونالد ترامپ از دهها تجارت مختلف حداقل 446 میلیون دلار فایده به دست آورده است. سرچشمه های اساسی درآمد او سال گذشته قرارگاه استقامتی در مار-ا-لاگوی فلوریدا 21.4 میلیون دلار، آسایشگاه دورالیه در میامی 77.2 میلیون دلار و مهمانخانه ترامپ در واشنگتن 40 میلیون دلار را در بر میگیرد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اینچنین از کینوتئاترهای گلدوری 78,000 دلار پول میگیرد و از فروش کتاب خود صنعت معامله تقریبا 1 میلیون دلار فایده به دست آورده است. در اعلامیه علاوه گفته می شود که سابق شهردار نیویورک رودی جولیانی به دونالد ترامپ رایگان خدمت رسانیده است. سال 2017 پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که همه منصب‌ها را در شرکت‌هایش به دخترش ایوانکا می‌سپارد که شوهر این دخترش جارد کوشنر مشاور کاخ سفید میباشد. سپس دونالد ترامپ تمام اداره‌کنی تجارت را به دو پسر کلانیش دان و اریک سپارید. دونالد ترامپ اینچنین اعلام داشت که در طول وظیفه‌اش در فاند اعتمادناکی او هیچ گونه معاملات خارجی صورت نخواهد گرفت تا اینکه این همچون فساد محاسبیده نشود.
در اول ماه ایول سودی عالی ایالات متحده آمریکا قرار قبول کرد که اعلامیه‌های انداز دونالد ترامپ را برای 10 سال اخیر به پروکراتورای نیویورک سپرد. این پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ به سرکشی از پرداخت انداز و فریب درباره ثروت خود ایبدار کرده شد. همزمان بر ضد دونالد ترامپ سه کمیته کنگره ایالات متحده آمریکا که به اون نمایندگان حزب دموکراتی رهبری میکنند پرونده بازگردیده است که آنها از پرزیدنت طلب کردند معلومات مالیوی را درباره درآمدش در سالهای پیش از پرزیدنتیش افشا کند. سامیان عزیز، طول بیش از 10 دقیقه تحولات مهم این ساعت‌های تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید و در ساعت‌های بعدی ما شما را با تحولات تازه آشنا خواهیم ساخت.